इमेज पाउडम मियंग ताबिरी बसिंग मुतराम नौसबगलोयना खुरुमजरी पाउडम मसिगी मरोय पाउदा मणिपुर की अपुन बसतम कायबि यारोय हाइदुना मफम कयादा वाकै मफम चथाखरे स्टेट असिदा अहानबो इना हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हांगदोखरे लानमीना फाखरगा मफम खंगदा लेरिबसिंगी लंगला लंजिन पुथोकपियो हाइदुना वाकै मफम चथाखरे हौजिक मपुंगय पालो बिरसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 371A नत्रगा मानव एक्ट सेमदुना मणिपुर चटना हनबा यारोय फिबम अमतदा इंडिया ना मणिपुर की अपुन सक्तम थुगाइबा यारोय हाइदुना ngasi कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन लेबा पलेल कैथल दा वाकै फम फंगख्रे यूथ वॉलंटियर्स एसोसिएशन YBA पलेल यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन YDO पलेल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन SDO पलेल अपुन बालुसिंगबी इमा पलेम पलेल बाजार बोर्ड पुनः सिनुना फंकिबा वाकै फम अदुदा UCN के प्रेसिडेंट सुनील कराम यूनाइटेड पीपल्स एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल उपाको की जनरल सेक्रेटरी बसंता सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन SDO पलेल की वाइस प्रेसिडेंट सचिन टी मंगांग अतै मियोय क्याना वांगांग की वाकै फम फमलेगे मनुंगदा पलेल कैथल दा लेबा दुकान थोंगलोन की पोफम फमनखिदे पलेल कैथल फाउदुना गाड़ी चटखिदे हाइरी मणिपुर पुनः फुंडामिनलिबा अखोई मैतै नागा कुकी अदगी मजै पांगल सुगुम पुनः हिमिनलिसिगी मरक्ता थंकलगा तोंगान फुरुक अमखगी मसीदे स्पेशल स्टेटस पीबा अदुगु मसीगी फुरुक अमगी मिंगा लम यापा फुरुक अमगी मिंगा नीत येपा फुरुक अमगी मिंगा सफर धरम तौबा मखल अमते यारोय हबसे करिगुब टेरिटोरी तालपो मतमदा हारिबा टेरिटोरीसु फुरुक की खेलबा थंबा यारोय मरमदना हारी मसिंची की वांगदा करिगुब मणिपुर की स्टेट लेगा अमन लेरिबनिना मणिपुर स्टेट की लेगा तांदोको यारोय मणिपुर प्रजा की मोट लगोदबनी इंडिया गवर्नमेंट अमदी एनएसएन आईएमएनी की पीस टॉक की मनुंग चलिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मणिपुर टेरिटोरी की मफम मतदा मखोगी शासन थंबा यारोय इंडिया कांगलुप नाइबा थौसल की मायोक्ता ngasi पिसुम थोंगदा लेबा सिंगया इमोइनु कैथल द मिफम पांगथोकरे इप्सा अकोमलोप इपा कंगलामई केल सीएल के जेएसए पांडम सलाय अपुनब नुपी लमजिंग लुपना खुसम नरगा सिनकिबा थरमदुदा सरुक याकिबा यूसीएम की सेक्रेटरी जनरल थौबना लाकदरिबा अगस्त 13 फंगदरिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिफमदा एमएलए हुमफुना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट यावरिबा वाफमसिंग सेंटर दा लाथोत्रबदी इंडिया दगी तोखाई तागनी हाइबगी वरेप लौगदबनी हाइकी लाकदरिबा तांगता तोक फंगदरिबा असेंबली हाउस सिदा वरेप लौबी मतमदा वरेप याम लौबी मथौ तादे करिगुंबा नेशन आइमदी इंडिया गवर्नमेंट अनी की मरक्ता वारी सानबासिना वारोइसिन लाखो मतमदा मणिपुर द चंगजलक तारगदी मणिपुर की असेंबली हाउस ना इंडिया दगी तोखाइना ताननबा वारेप लौगनी हाइबसे मसिगी वारेप से लौबिउ नत्रगदी मणिपुर मियामना हुजिक लाइरिबा अखोगी म्यूर हुमफु असिदा चप चाबा जुन 19 द थोखिबा थौदोगदो मदुदगी सरुक चान में हेना चाउबा परा तंबिगने अमदी इंडिया गवर्नमेंट दसु असेंबली हाउस ना लौबो वारेपसे करिगुंबा लोक दब तागदी मियामना असेंबली असिबु मवा लोक दबगल लोइना मियामना ओइबा मियामगी वारे ब्लॉक कने इंडिया गवर्नमेंट अमसुंग एनएसएन आईएमएनी ना सोलिसिंग 13 की अगस्त तांग 3 दा साइन तौनकिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अदु येदनिंगाई ओय अमदी कांगलु अमतगी वारोइसिन मणिपुर की अपुनबगी सक्तमदा काहेनबा सोअनबा यारोय हाइबा डिमांड ngasisu मफम कयादा मियामना वाकत मिफम फंगख्रे लोयना करिगुंबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट असि मणिपुर दा सनरक पतारबदी हौजिक संसिलेबा खोंजंग असदगी हेना कनबा खोंजंग सिंग संसिलकनी हाइना तोंगान तोंगानबा लुपसिंगना फोंदोखरे ngasi wakai phamadu United People's Front UPF Manipur Thobal District Council All Manipur Students Association MSU Thobal District Council Thobal Ima amasung Thobal Kaithel apunba ima lupna punna sinduna Thobal Kaithel dasu Kaithel phambi ima sing amasung Thobal Kaithel gi akoibada leiba school singi mahiroi singna wakat mifam sathaki wakai phamadu phambagi matangda UPF Manipur gi President W Second na Paumi Singh da phondokibada Matam amada miyamna toromba dimana duna tabida ngasidi sok lising 15 gi August 3 da India government amasung NSN IMN gi marakta inakiba framework agreement asi mayek sengna mapal thorokle framework agreement asi ngasidi aroiba tangkakta leire India government amadi NSN IMN na sign tawna khibagi phibam amada leire
NSNIM की इंटरलोक्यूटर ओरिबा RN रविना हंदक इंडियन पार्लियामेंट की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कमिटी दा थमकीबा वाफमसिंग अदुना नागालैंड खक्तदा चटनरिबा आर्टिकल 371A असि मणिपुर अरुणाचल प्रदेश अमसुंग असम की नागा ताबा लमसिंगदा चटनरकपगी ओइथोकपा अदु मयेक सेंगले मसिना मणिपुरदा लेमिनरिबा सिंग तमगी मरक्ता कांगलुप फुरुप सिंगी मरक्ता खाइबुंग ताननबगी तोंगान तोंगान बिफिबा अमदा लाकपा उबदगी यूनाइटेड कमिटी मणिपुर UCM ना मागा पुनः चटमिनरिबा तोंगान तोंगान लुप सिंगना पुनसिंदुना मणिपुरदा आर्टिकल 371A असि चटनबा यारोय करिगुंबा चटनरकपा तारबदी मणिपुर मियांग लोयना अचौबा वारे अमा लौरगा हौजे हौजे माग चंगसिलिबा खोंजंग असिदगी हेना पाक्थोक चाउथोकतुना हेना कनबा खोंजंग चंगसिनगनी हाइबगी इंडिया गवर्नमेंट पाउजेल अमा पिनबगीदमा ngasiगी wakai imphangi khongjang asi sangsinbani haiki wakai miphamatuda UCM gi secretary organization NG Deva UCM gi IPS secretary BM Yaima Sa UCM gi secretary account NG Ban UPF ki president W Second amasung UPF ki vice president N Rao Chandrana wangaloi sing oina India government amadi NSNIM ga sign tawnakiba framework agreement adugi matangda hauji oiriba amasung tungda oirakadaba स्टेट अमदी सेंट्रल गवर्नमेंट की थोंगसिंग अमदी मणिपुर की मियामना करी करंबा खोंथांगसिंग लखोत्कदगे पाखत्कदगे हाइबगी मतंगदा वाफम कया मियामदा सुगाइना थमकी कम्युनिटी सिंगी मरता नागा सिंगी ओइबा मैतै सिंगी ओइबा तोंगान फिबम अमा लापसिना अखोगी सरकार अछि अखोई अनि लापगी फिबम अमा उजबा सिदगी ngasi मणिपुर की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन UCM अमदी मागा चमिनरिबा लुम मयाम सिंग असिना ngasi di अखोगी पेंदबा खोलाव आर्टिकल 371A से मणिपुर अखोई चनरप यारोय चनरप तारगदी अखोई मणिपुर की प्रजा सिंगी अकनब फिरेबा मा अखोई लोरकांदा मसिगी खोंजंग सिंग असे एन पाक चावबा फिरेबा मा अखोई लोरकनी हाय मणिपुर अहान बोइना आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मणिपुर की तोंगान तोंगान मफमदा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर एल जयंत कुमार ना हांगदोखरे ngasi health and wellness center asi minister na Imphal West district ki awang wobagai amadi Tendongyan da hangdokibani tharam adugi mapung aba tharam di Tendongyan gi community hall da pangthoki National Health Mission Manipur amadi Directorate of Health and Family Welfare Services Manipur na sinkiba tharam adu da Manipur gi health minister L Jayant Kumar na athoy mitung state planning board ki chairman MLA S Rajan tharam mapu amadi health and family welfare gi principal Bunlungwang Walnam na akana mitung ay sarwiyaki athoy mitung oram piraduna minister L Jayant Kumar na phondokibada prime minister na India pumada paikhaliba Ayushman Bharat ki pandam di mipung khudimak masamau phana leiba loyena nungaina leyena ba primary health care da upgrade tawbani handak sahi gi oina Manipur da center humdra sana ba pandam thamli haiki Shona thaku matandari pokudegina si bawsin mayam lelo khane shona tamakune but tamai ki shon tamai do adu madu ko bapu para himma ngamma shon pe inje humra mu moga chama do teta kaida na mo ka hingi pusida nungai ye ko bom yauna man to de hingna bagi matu ki mo ko do aponi nabi ya na bagi na happy bharati pradhan mantri na ka mo Ayushman Bharat Loyana Ayushman Bharat State Health Services Manipur ki makhada Health and Wellness Center among asi Thobal District ki Wangjing Tentha Kendra ki manung channa leiba Texam da Manipur lenga ki Health and Family Welfare Minister L Jayant Kumar na haunawi matungina hangdokre Tharamadu da Minister L Jayant Kumar na athoy mitunglen Wangjing Tentha Kendra ki MLA Paunam Brojen Tharamapu amasung Manipur lenga ki Health and Family Welfare ki Principal Secretary Bumlun Mang Bhaunam IS na akana mitunglen oina saryaki loyana Tharamadu da Manipur lenga ki Health and Family Welfare Director Rajo Mission Director and Bandana DC Thobal IS Rosita amadi atai department ki mako thongbo official singsu saryaki Tharamadu da athoy mitunglen warol piraduna Minister Jayant Kumar na hai ngasi hangdoli ba Health and Wellness Center asi India ki Prime Minister Narendra Modi ki Ayushman Bharat Habes ki mama ki makhada hangdokpani Center da miron bi mama dagi hauraga polakadoriba angang singbu section tharang lakhopagaloina tongan tongaba makhal makha kaya gi haksel gi oiba khudong chaba sing phanglagani haiki
Lakliba tang tara mangada District Sports Association DSA Kaksinggi Playground da pangthokadoriba Independence Day gi thoram mapung phana ningthina pangthokpa ngamnanaba numit asigi ayuk pung 3 tagi horaga phangsan loidru phawba lambi gi chathok chasinda ahongba khara leiragani numit asigi ayuk pung 3 tagi Kaksing Supermarket Kaksing Municipal Council gi lambi dagi DSA ground phawraga chatliba gari sing Phausupa Lairembi Road da divert togani miyang gari sing basic ground amadi central bus parking da park togani Makhatana Uyoksing Natraga Tesburom dagi DSA ground Kaksing tamna lakpa gari thingani gari amata thoram pangthokpham mayada park toba yaroi haina SP Kaksing District Police Victoria Yengkhomna thadarakpa zero amana phongdorakli JSA against the custodial killing of G. Jitesho Satish Prem Bonel Amadi Naubina Sinduna Lamina Fakrama Pongkanda Lady Basingi Langla Langjin Putokuna Asumba Wail Sataduna Masa Sing Panganbio Haiba Dabi Sing Toduna Ngasi Kawa Naurem Lekai Community Hall Amadi Tongju Pesu Lampakta Miyamna Waka Infam Pamduna Protest Okre Waka Infam Saruya Kibasina Pondokpada Malang Yapam Kada Mio Bagi Hakpulum Nalona Matamasida Iram Damasidi No Makangdana Lengaki Lanmi Singa Mihat Mipun Jathaba Pakro Mio Manganba Makut Chalaba Matung Hatbagi Pauletana Tari Tamtiba Tadosing Asigi Awasana Misam Kana Tenari Tawangasi International Humanitarian Mayotani Haiki Mapamani Satakiba protest to the Saruyakiba Kana Lanmina Mioka Pakraga Makogi Langlalangjin Putokana Lady Basi Ain Busingabani Miyangi Hakongo Nabani Asigumba Ka Hemba Tawangasi Sakana Tumina Lesson Pam Tokte Sapsaba Action Lokom to E Hokiba Sahi Kadagi Asigumba Todosing Asi Lamda Masida no Makangdana Tokna Lakibani Masina Mioba Kunaida P Kangdana Lenari Haiki Makogi Charu Maseta Matawabasu Bibi Dunabuna and Makogi Matomang Pangtona Gidamata Aikogi Chanabigi Matung in Apollo Raga Matomang Pango and Dio Haibasi Haizeri Aikogi Pagiba Prem Ranen Naubi Makoi Awongi Judician Ugari Dona Mara Leraba Army Singumatic Jabatera Bibi Hokiba July Tagi Kunmarigi Numidanga Kangabok Part 3 Dagi Kundrak Pam Zeppelin Koba Mahiro Ama Lakidabaga Marilena Tokiba Pamdaba Todo Amadagi Ngasi Paba Matau Lepna Leriba District Hospital Tawalgi Hosi Oriba Pibam Health and Family Welfare Minister L. Janta Kumar Ngasi Satuna Yengsin Kre Amadi District Hospital Asigi Mio Singa Una Kre Hospital Asigi Akayato Singa Dubi Yengsilada Minister Janta Kumar Hai Tokriba Taudo Odu Yamna Laibak Tibat Taudok Amani Laiki Drabagi Imung Amadi Sopna Leriba Dr. Anigi Awabada Saruk Yazari Police na case Lokotuna Taudo Odu Tizina Lerabasu Amadi Maike Anigi Marakta Yanandaba Kaya Lerabasu District Asta Leriba Praza Kwai Kibiki Kalaga Lakliba 15 August Independence Day Thoramasigi Hek Nongan Baga Ahan Bagi Tangai Padaba Equipment Karasina Duna Soiduna Hangnaba Honoragani Haina Pondorakli Yengsin Baduda Minister Loena Health and Family Welfare Department ki Principal Secretary Bumlun Mang Baholnam Amadi Health and Wellness Center ki SNO Dr. Y. Prem Chandra Su Saryaki JCILPS ki convener Sapam Sa Zadumai High Cray Hokiba July Kulumdoida Manipur Assembly da Yetna Bayaudana Manipur People Bill Nipan Pass Cray Bill Pass Tawdringada Bill Aduda Yauba Asoy Aransing Yengnabagi Matam Pankidre Bill Asi Kupna Yenglu Matamda Asoybana Piktana Leremle Wafama Singasi Nungtil Major Kul Community Hall da Paumising Unabada Jadumanina Pondokibani Jadumanina Makata Aduna Asoyba Sing Sumto Tarabadi Tungi Mirolna Til Sitkani Bilgi Best Year 1951 Oiba Kaide Masigi Wangda Laba Muslim Sikh Bihari Nepali Singasi Manipuri people in a low yade Masi Yopum Tokte Lali Ninka Tamlingada Ras the Barda Listen Zampa Yankima to Yumang the Lerakiba Musing Kaidongaida Yelomini Haina Lokide Foreigner ni Haina Text Lorami Bilasigi Maroiba Masak Ogadava Vigilance Sector Employment Sector Law Sector Singbamata Yaudre Bilasigi Registration Official Ogadoribasi Home Secretary Oriba Suresh Babuno Oire Yelomina Oidre Mitopna Oire Bilasida Mitopna Lamleba Yabagi Ayaba Yoromle Lam Leba Matamda District Council Hills Area Natraga Manipur Sarkai Ayaba Yauraga Laigadabani Hari Basingasi Yaudrabadi Yadabra Haiduna Mitopta Lam Yonba Yabagi Ayaba Piriba Silotokadabani Bilasi ILPS ki Bill Oidre Bilasina Leba Yontokani Haiba Tarabadi Sapsana Tengnagani Hainasu Jadumanina Pongdoki Kengba Yenkom Elias Cham Saran Iba Yawol ki Kongul Koba
Nobel Phongbagi Thoram Hayeng Nungthil Pung 2 tabada Library and Information Center Kalsingi Auditorium da pangtholagani Lairik Phongbagi Thoram asi Lairik Phongba Tengbang Marup Kaksing amasung Book Publishing Guild Kaksing anina singadabani Thoramadu Manipuri Language Advisory Board Sahitya Academy New Delhi ki convener N Kiran Kumar na athoiba mitunglen oibagloyana Kaksing Higher Secondary School ki lecturer Dr. P Rajendra Madi Kha Manipur College Kaksing ki Assistant Professor Dr. C.S. Raskatan na Lairik ki maramda ninagani hairi Center for Women and Girls CWG Lunghang Bilas Palel na sinduna International Day of the World's Indigenous Peoples ki thoram ngasi Mangbung Thangjapao Memorial Hall Kopinon Bilas da pangthokre Indigenous People Migration and Movement haiba theme da pangthokiba thoramaduda Indira Gandhi National Tribal University Regional Campus Manipur Department of Tribal Studies ki Assistant Professor amasung Kaziranga University Assam ki visiting faculty oriba Dr. Emmanuel Jarjosang Bhate Center for Women and Girls ki Vice Chairperson Lalam Mate Secretary Hasin Haukipna Dice da Punky Tere Del Homes DDS Germany Realizing the Rights of Children and Adolescents by Enhancing Community Participation haiba project asigi makhada pangthokiba thoramaduda tongan tongamba puruki angang singna natki oiba jagoi isai kaya kudol tamki Indigenous people sing kananaba angang singda punna Kananaki Thoramasi Pangthokpagi Matanda Center for Women and Girls Secretary Hasin Haukipna Nungyo Warol Pongdoki Hairi Technopol District Manung Chanalaiba Kun Laibi Bilesta More Paumina Satuna Kunja Singu Unabada Laibi Biles Authority Chairman TS Angkana Pongdorapada Laibi Kunja Singasi Hozik Yamna Awabama Oiri Maramdi Mamangi Sahida Laibi Kunja Kayagi Singlo Posing Usina Loina Satokibana Sahia Sida Singi Awaba Mayoknari Hiramasagi Matangdasu Sarkar da Hajar Krabasu Ngasi Paubadi Sarkagi Maikaidagi Karimata Pirak Palaite Haina Pendaba Pongdoki Sarkar Asna Singi Manung Hanjina Laiba Kunsingda Miyeng Zangbidaba Si Laibak Tibani Hairi National Highway 102 Lambi Dagi Laibi Kun Paubagi Lambiasi PMGSY gi Makada Semkibani Lambiasi Nongjutha Oibana landslide toina tobana Kunjasing Anaya Yorokpa matamda awaba kaya thengnari Lambiasi Powerga Satabadi Yadabanina Kunjasingna Sen Puthoknaraga JCB Wairaga Lambiasi Semjinbagi Thabaksu Tauri Haiki Hiramasidasu Marilenaba Department na Miyeng Sangbiduna Kunjasing Thengnariba Awabasi Koon Birabadi Apenba Pongdok Jagani Haiki Laibi Kunasi More Block Makada Laibina Mai Electric Asisu More Substation Dagi Loba Pami Maramdi Technopol gi Substation Dagi Electric Loba Si Singi Manungda Wire Kaya Purakpasina Nongju Thamatamda Maigi Awaba Kaya Mayoknari Haiki Mari Lainaba Minister Amadi Department na Miyeng Sangbiyu Haiki Lamdamasta Agar Pambi Patana Thabagi Drive State Forest Department Hodoliba Sigi Manung Channa Plan for Your Future Haiba Timda Sangai Telgi Mangra Singda Laiba Green Park da Agar Pambi Thabagi Drive Hodokre Thoramasi Socio-Economic and Environment Development Society SEEDS Editors Guild Manipur EGM Amadi Directorate of Environment Government of Manipur na Singbani Tharamaduda Forest and Environment Minister Thonajam Syang Kumar Manipur Government ki Tourism Corporation is Chairman Sapam Rajan Editors Guild Manipur ki President Kogendro Khomdram Directorate of Environment ki Official Director Dr. Y. Nabesandra Deputy Director Bogen Media Farm Sing Editor Sing Sarukyaki Taurangi Manung Chanda Minister Tia Syang Kumar na Paumising na Pongdorakpada Agar Pambi Thaba Sina Environment Pungak Senbada Mateng Oiragani Haiki RSS ki President Thoiba Kuman Chana Haikre ngase yupung tar mathoi makharam tabada Thobal District ki Manung Chanba Kairem Bikhop ki naha singna sasinaba Aadhaar card paiba nan Manipuri ama pharaga RSS da sinarakle wafam asingasi RSS ki Khagempali de leba office da pangmising unabada thoibana phangdokibani mana makha takibada nan Manipuri adu da sasinaba Aadhaar card asinatana atai document amata yauramde Miyoi asi Wangjingi Imalup Singha Sinakre Asigumba Aramba document Paibe Miyoi Singasi Matakta Lengak na Ningtina verification Tobiyo Haiki RSF na Manipur Lengakta Hijaning Madi Smaina Chi Sang Sudabasing Amadi Mogile Minari Bamakata Basing da Kogi Subra Sudaba Habigi Government site Yapina verification Sataning Lugamakata and Chi Sang Sudabasing Si Yarimaki Manipur Salehandaba Moisikana Kangi Halaga Posu ABI
aduna sumba hiram khudimak si yembinaba RSF nasu lengakta amuk hanna appeal tawjai Kaksing District Gymnasium Welfare Association KDGWA na All Manipur Gymnasium Welfare Association Angwagi Makhada Sinduna Ahanba Kaksing District Bodybuilding and Fitness Competition Risingita Nipan ngasi Multipurpose Community Hall Kaksing Mayalekai da pangthokre Tharamaduda Youth Affairs and Sports amadi Water Resources Minister Letpau Hawkip na Chief Guest Kaksing SCG MLA Y Susandra na Phangsangi President Oibagloyana Manitron amadi Manikogi Chairman MLA Dr. Radhyasam Yumnam Minority Department MPCC Chairman MLA MD Fazur Rahim Amadi All Manipur Gymnasium Welfare Association ki President S Thambal Sarmana guest honorsing oiki. Congress Member of Parliament Hussein Dalwaina triple talaki wafam mukangkhaladuna kudam pibada Lord Ramna Sita busingnabadagi thadoki hayaduna watho ohenkre adumoinaba matungda mahakna haikiba dugidama ngakpinaba haizaki Hussein Dalwai masamangna lale haizakrabina madugi matangda remark piningai leite haina Congress Party na phongdoki Congress ki wangaloi Pawan Kher na haiki asigumba wangang kaya mamangda su haikiba laikre numit kharani yamangda Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Dinesh Sharma na mata sitabu test tube baby amani haiba laikre Union Minister Mahesh Sharma na su mata sitabu asengwa minate semjin sajin bani haiba laikre Rashtriya Janata Dal RJD Lusingba Tejaswi Jadhav na Bihar Chief Minister Nitish Kumar da kanne ete chathakre state na santang piduna NGO mana salaiba shelter amada nupi macha kuntra hena sexual abuse pibagi thadota chanaba singbu CM na kankhatana thamle haina maral siki Tejaswi na wahang kun CM Nitish Kumar da hangki wang sing adugi pakhumda sayol amagi manungda pigadabani su haiki Muzaffarpur gi shelter da kari thoklabagi haibagi matangda Supreme Court na phauba hanglakhrabani adubu Nitish na tumina laisinduna lairi mahakna tumina karigi lairibano hangki kanabu kankhatana thamlibano hangki Bihar government na santang pidun salairiba Muzaffarpur da laiba shelter adugi nupi macha kuntra henbabu rap tawduna opi naibiro phawada government na karigidamak madugi matangda thijindana lairibano haina court na hangki thawdo aduga mari lena miyoi tara phagakhibada home adugi mapu Brajesh Thakur yauri CBI na thawdo sing adugi hawkhiba thadagi thijinba hawkre Bihar ki Social Welfare Minister Manju Birma su pham thadokre maki mapureba Sanjeshwar Burma shelter home aduda yamna toina satli hairi thawdo adugi maramda phajana khangbi shelter aduda leibi nupi macha ama Muzaffarpur dagi Madhubani shelter amada thakre hairi Justice Gita Mittal na Jammu and Kashmir High Court ki ahanba nupi Chief Justice oire Mahapu Governor NN Bora na wasak lahon ki Raj Bhavan da panthokiba tharamaduda Governor ki loinabi Usha Bora Hanai Chief Minister Singh Farooq Abdullah amasung Omar Abdullah Supreme Court ki retired Judge Singh saruk yaki Hojaro Bedamaro Pamka na thamjari Manipur gi apunba satam kaibi yaroi haiduna mafam kaya da wakai mafam sathakre State asida ahanba oina Health and Wellness Center hangdokre Lanmina Pakraga mafam khangda leiriba singi langla langjin puthokpiyo haiduna wakai mafam sathakre Ngasigi di image pawdam pizaba matang aselo sinjare miyang tabiri basingbu amuka hana kurumjari